Na kabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublay pi baro kinigilong ki khubor bam takasni. Ki pulit jongka Odisha ki lapalad im ya ukhna barang shisnem shiteng ubla syara bor ha uwe unong pan jengpan ubaduna ka jengyo I habu bhaneswar bar kila kemru ya uwe ubriu ha kabiade barkane. Karkum ka khubor balayo la ong baya uni ukhunung shinrang la aitino syakakmi hadin baladab ban eksamin ya ki doktor ha Capital Hospital. Ki pulit kilayatu ba uni ukhunung ula syara bor ha kamiat singsat jan ha uwe ubriu bamla ban itu ha kapor ba udang ya lekai bar kakmi bar kapara jong u kidang thia ha kalenti ya jan. Nilakem ya uwe ukedar san panda Ark News Nemkarta na Ganga Dharapur Jongkapuri district bat ya kawe ka kentai na kabala pelad im ya ukhna lakem. Laong uhe pulin. Hadin baklayo abyang yala ukun ketika kentai kabaduna ke jengpen kalapet ya utai ukhna da kabakta ya kamet jong u bat kalapenti kena ba utai ukhna udai ujongka.